Amemba a rũrĩrĩ rũrũ rwa Endorois makoretwo makĩng'ethanĩra na rũhonge rwa KFS magoti-inĩ magĩtetia gũtunyũkithio mũgũnda wao ũrĩa ũrĩ mwena wa Arabel thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro. No ona gũkĩrĩ ũguo, igoti rĩa mĩgũnda rĩa Naikuru nĩrĩrĩga kuga macokerio mũgũnda wao ũrĩa nĩ wa makĩria ma ĩka 33,000, itua rĩrĩa rĩkenereirwo nĩ mũingĩ ũyũ. Tangu tarehe 4 tuone hii mambo, mimi pia nilifurahi sana na tunashukuru Mungu. Nachukua nafasi hii pia kushukuru partner wetu EWC kwa kazi ile mlifanya. Kwa kazi ile mlisimamia kutuletea justice. Kwa sababu bila haki hakuna usalama. Maombi yote muliomba kotini imewapa. Sio ni mkono wa Mungu. Nataka niseme kupeana uamuzi na kutekeleza ni jambo mbili tofauti. Sisi hatutambuliwi kwamba ni watu ambao wanastahili heshima. Sisi ni watu wa chini. Standard ile ya chini kwa raia. So ile kitu wenzangu wote wamesema tushikane tuwe kitu kimoja. Nikiangalia mashida za hapa na ya jamii yangu zinafanana. Si mnaona wazee hapa wamepigana miaka mingi. Lakini saa hizi vijana msiposhikilia hiki vita, mbele kuna hopes. So nataka nisisitize vijana muendelee kuwa part of this process, muendelee kusaidia jamii kupigania haki ya ardhi yenu, sababu bila ardhi yako hata identity yako kama mtu inapotea. Makĩria marĩtũra-inĩ rĩa Kapinda Sum thĩinĩ wa gĩcigo kĩa ũmbunge kĩa Baringo ya mũhuro, atongoria a rũrĩrĩ rũrũ maugĩte ona gũkĩrĩ ũguo megũtigĩrĩra thirikari nĩ yakinyanĩria itua rĩa igoti nginyagia gaturumo ka mũico. Gũkĩrĩ ũguo, atongoria arĩa makoretwo magĩkinyĩrana na kĩhoto kĩa amemba a Endorois mendekithĩtie kwarĩrwo mĩbango mĩega ya kũhũthĩra mũgũnda ũyũ wona macokerio nĩguo kũgitĩra ũndũire wao. Tunataka serikali ya Kenya watekeleze yale yote ambaye koti ya Kenya iliamuru itekelezwe. Kushinda hiyo kesi sio mwisho. Bado kuna kitu inaitwa implementation. Ni process. Hii ni step ya kwanza mmeshinda na inatupatia assurance kidogo that kuna nini? Hope. Kuna matumainio that mnaweza rudishiwa ardhi hii kabisa. Lakini kwa sasa nataka nichukue opportunity sababu sio jamii ya Endorois peke yake ambao wamepitia janga kama hili la kunyang'anywa ardhi zao, bali kuna jamii zingine kama yetu Ogiek, kuna jamii ya Sengwer ambapo ardhi zetu za mababu zetu zimenyakuliwa na serikali na kukabidhiwa sekta ya KFS. Tunashukuru sana huyu rais wa sahi, Rais Mheshimiwa Ruto. Kwa sababu anajali sana haki za watu walio wachache na waliotengwa. Ngiriboti Inooro TV kuma itũra rĩa Kapinda Sum gũkũ nĩ kaunti-inĩ ya Baringo, njĩtagwo Peter Mwangi. Nimeshukuru sana. So bwana